A mora se bolan sanjat ono čega nema. Bila je ovo prva rečenica koju je Yunus Kećo izgovorio Abdullahu Sidranu i Ademiru Kenoviću, koji su ga 11. jula 1988. godine posjetili u zatvoru u Foči, pripremajući scenarij o filmu Kuduz. Yunus Kećo, za one koji to ne znaju, bio je čovjek koji je 21. marta 1985. godine u selu Gornja Bioča kod Hadžića na smrt izbio svoju bivšu ženu Rasemu Fazlibašić. Nožem ju je ubio 7 puta, polomio joj je rebra, izbio jetru i pluća. Povrijedio je nožem i Halida Džambasa, Raseminog rođaka, gdje je Rasema boravila nakon razvoda. Pokušao je ubiti i Atifa Bužu, zaposlenika od skupštine opštine Hadžić, Raseminog daljeg rođaka i ljubavnika. Yunus Kećo pobjegao je u Crnu Goru te je u Budvi radio kao građevinac imena Jozo Klarić. Uhapšen je prilikom rutinske kontrole na Budvanskoj plaži. O ovom ubistvu i Kećinom bijegu nakon Raseminog ubistva snimljen je kultni BiH dramski film naziva Kuduz, čija je premijera bila 1989. godine. Yunus Kećo je u filmu postao Bećir Kuduz, a Rasema Badema. Kuduz je inače turska riječ za bjesnilo. Priča se odvija u mračnom okruženju gradskih periferija. Zavodljiva seoska žena Badema, majka djevojčice Amele, u stvarnom životu curica se zvala Sanela. Upoznaje je sa Bećirom Kuduzom koji je upravo izašao iz zatvora. Yunus Kećo je i prije osude za ubistvo bio u zatvoru zbog ranjavanja policajca te optužbe da je napravio mašinu za falsificiranje novca. Osuđen je 1971. godine na 8 godina zatvora, ali je pušten ranije. Kuduz sanja da otvori građevinsku firmu, a Badema svoju budućnost vidi kao konobarica u obližnjoj kafani gdje je veselo, zabavno i nikad nije dosadno. Ljubav Bademe i Bećira vatrena je tragična i fatalna. Oni se svađaju i mire, pa opet tako, sve do Bademinog ubistva. U pozadini priče pak raste neraskidiva veza očuha i pastorke, Bećira i djevojčice Amele. Baš ovako bile u stvarnom životu, a Yunus i Sanela su u ratu poginuli držeći se za ruke, no o tome i malo kasnije. Bećira Kuduza javnost je posmatrala kao grubijana nježnog srca. Badema je prikazana kao žena koja je dobila zasluženu kaznu. Ovdje treba reći da je na suđenju Yunusu Keći ubicu branila i majka žrtve i to riječima: "Ovdje sada kažem da je Yunus dobar čovjek i da protiv njega nemam ništa. Ne tražim da se kažnjava", kazala je Hatidža Fazlibašić. Slobodan Čustić sjajno je prikazao lik Bećira, a Snježana Bogdanović bila je nezaboravna Badema, što je uloga za koju je nagrađena pulskom nagradom Zlatna arena. Branko Đurić glumi Aliju Boru, čovjeka sa kojim Badema vara Beću, dok Ivana Legin glumi Malenu Amelu. U filmu su još glumili Božidar Bunjevac, Mustafa Nadarević, Boro Stjepanović, Saša Petrović, Haris Burina. Iz filma su ostali zapamćeni citati koji su do dana današnjeg postali i kultni. Muziku u filmu radio je Goran Bregović, a najpoznatiju pjesmu izveo je Davorin Popović. Riječ je bila o Žutim dunjama. Yunus Kećo prvi je pogledao film Kuduz. Kazao je tada da bi volio da što više ljudi vidi Kuduza, jer će shvatiti da taj čovjek nije kriv i da je korisno da ga vide. Posljednji bosanski odmetnik, kako su mu dali nadimak, Yunus Kećo, uhapšen je 1986. godine i osuđen na 15 godina zatvora. Tokom suđenja djevojčica Sanela bi svaki put ušla u sudnicu svom babi, kako ga je zvala, trčala u zagrljaj. Plakala je i pitala sve redom: "Zašto mi Yunus ne može biti babo?" Početak rata Yunus je dočekao van fočanskog zatvora jer je dobio dopust za bajramske praznike. Njegovi rođaci kažu da je odmah obukao uniformu armije Republike Bosne i Hercegovine. Slobodne dane u ratu provodio je sa Sanelom i Hatidžom Fazlibašić, Raseminom kćerkom i majkom, sa kojima je živio. Nakon što su morali pobjeći iz Gornjeg Žežleva, smjestili su se u kuću osuđenog ratnog zločinca Dominika Ilijaševića Come. U augustu 1993. godine Yunusa i Sanelu pogodio je snajper, navodno HVO. Pronašli su ih mrtve kako se drže za ruke. Pokopani su jedno do drugog na mezarju Mokrine. Yunus Kećo odlikovan je za ratne zasluge Zlatnim ljiljanom, ali odličje niko nije imao preuzeti.